إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ففي تقوى الله الفرج من كل هم والمخرج من كل ضيق والصلاة في أمور الدنيا والنجاة في الآخرة عباد الله إننا نمر في وقت كثر فيه المصائب والفتن وقد نرى فيه نوعا من الابتلاء فعلينا التوكل على الله تعالى والاستمساك بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواجهة البلاء والفتن والتوكل على الله تعالى في السراء والضراء جاب الله يتي الله سبحانه وتعالى en jarnimo moƴƴereji makko ɗin e nemaji makko ɗin eɗen torimo yo juulu e nulaaɗo meɗen o hisnaɓe wona barke ɓeygude maɓɓe e mofte maɓɓe ɗen ha ñande dargal kala hutuba ko fuɗɗorde koyo jama on hulu allah ngol kulol allah o wona ngol yewtede fi mum ɗo ko ngol ɗo ittata sattedeji ɗin ko ngol ɗo yaññata piiji faaɗuɗi ɗin holla en laawol ka yaltiren ko ɗum ɗo hisinta en e fitnaji e soñjaji ɗi wonɗen fewndudude e mum ɗin anditen wondem adna o ka fewndi ɗo ko saa'i honno sattedeji e fitnaji wonaka meɗen ɗo dow nokkeli boyi hande kadi noon fewtugol ɗiɗo sattedeji fewta ɗi bala'uji ɗo no haton jini e piiji en ɗaɓɓitay ka alqur'ana e ka sunna heɓen ton ko yornoren daaren ko honto reweten e ko honɗum tammitortoɗen ko honɗum sembinortoɗen ha heɓen no yaltiren e koko fewniɗen ɗo haray makuji nulaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam no ɗuuɗi siira maɓɓe on fof hali fowtere ala ko soñja e tampere aɗiɓe heɓude doole e ɓawoɓe heɓude doole feenoɓe wonno makka hari kamɓe e julɓe ɓen no loyi wona kamɓe fewjayno e hoore leydi ndi kone hari soñja no woodi allah nabi ɓe madinatul munawwara okki ɓe polkal hari ko kamɓe woni fewjude kono hoore koɓe fewjayno kon hari soñjaji no woodi soñjaji iwruɗi nder e soñjaji iwruɗi ka yaasi joni noon e nder ɗum ɗo ɓe makani en sallllahu alayhi wa sallam ko abou hurairata filli ɓe maki almuminu alqawiyu hayrun wa ahabu ila allahi min almumini aldaifi wa fi kullin hayr ihris ala ma yanfauka wastain billahi wala tajaz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kana kada wa kada walakin قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان o hadis ɗo ko wonɗo woni yewtude en ko fii sifa yimɓe ɓen ko ɓe ɗiɗo ko kelɗuɗo e loɓuɗo kelɗuɗo jon doole e loɓuɗo jon noon nulaaɗo maaki almuminu alqawiyu jon doole on gonɗinɗo jon doole hayrun wa ahabu ila allahi min almumini daif ko on ɗon ɓuri moƴƴude ko
ko on ɗon ɓura yiɗede ka Allah ɗo tigi tigi an wo min wo hiɗen yewtede ɗo kisan hiɗen reɓɗinede fi ye wonu jon doole ye wonu aaden jon doole on wode wonu aaden lowɗo on ye wonu kelɗuɗo on wode wonu lowɗo on si goɗɗo innama ko o ɗo ɓuri moƴƴude ko o ɗo ɓura yiɗede ka Allah en fof hiɗen faala ɗum ɗon ɗe faala ka sadi al islamu to wona hakkude meɗen ga tawa ko enen ɓuri moƴƴude ka Allah iɗen faala kadi haɗa ko enen ɓura yiɗede ka Allah joni noon ɗum ɗo haray ko be on tigi wakkila ɗo fiyo wonu ɗum ɗo be o wona fiyo won o ɗo piiji boyin mo hani wadde go'go nulaɗo ko wi mu'min ko be hara finde nde o jogii nde ko finde duñayde mo naɓira mo yeeso finde innayde mo immo wakkilo gollu nafu nde finde ɗo ko be hara on tigi no jogii nde finde ɗo moƴƴa qur'an o noon wona yen ƴettitiri ko waɗete soobe kon sama kala ko ƴettitiri soobe kon koye waɗu soobe kono goɗano wi hudu ma ataynakum bi quwwa koko min addani on ɗo o ka diina ɗo nde qur'anare ɗo o sunna ɗo ƴettire doole mana ƴettire soobe wato ƴettire sama kala ya yahya hudil kitaba bi quwwa annabaɓe feƴƴunoɓe wona yewtede yoɓe ƴettir deftere nden doole ɓe ƴettira soobe wona ɓe ƴettir sama kala wona ɓe ƴettir lo'ere wona ɓe ƴettir ngaamelo ko be on tigi immo daro o waɗa ko kili joni noon si tawi en innama en waɗi soobe e hunde en waɗi soobe e nden hunde ɗon fellite o anna sa'ata Allah waɗa e barke e nden hunde ɗon kisan sabu piiji ɗiɗi en jaɓi ko Allah wi'i kon e hoore ko golluɗen ɗon kadi waɗa e battane kisan kala ka golloɓe ɗiɗo dari oɗo no gollude hoore soobe oɗo ala gollude moƴƴa en fof ɗen suti ko nooni battane mum hiɗen suti ko adna ɗo kaade on no nangi soobe no yiyade kaade on jaɓaade nanngude soobe ɗum kadi no yiyade wona gunndo hiɗen suti ka gurdam men ɗen ɗo kadi ɓe wattani ɗum ɗo haray koyen wakkilo wonen julɗo sembuɗo limanu limanu sembuɗon wona ka haala ɗa na fi ɗum ɗo wonde yewtude few ko o limanu innoma immo yahu waɗu wakkilo nafu ko on limanu wonde yewtude fi mum ɗo ko be hara imanu on tigi immina on tigi naɓa mo yeeso wona imanu tum miɗen hooli miɗen gonɗini miɗen jooɗi miɗen yambude miɗen rewde Allah miɗen wadde ɗum ɗo miɗen wadde ɗum ɗo ɗum ɗo fof ko waɗɗa ɗum ɗo wo a ɓurata no laaɗa ɓurata sahabaɓe few kono kamɓe e gomɗinano ɓe jooɗi ɓe gomɗini ɓe immi o jihaadi ko waɗa ɗo fof ɗum wona sama kala noon e yewtino ɗo e nokkeeli ɓoyi e nder duuɓi sappo ma duuɓi jeenayyi nulaaɗo yehi jihaadi ko yahata laaɓi nogay e jeeɗiɗi anndi hade fawtere ala ko imanu wonɗo immindeɓe ɓe yaha imanu wonɗo wiide ɓe yaw immon ɗum ko ɓe on tigi tabita e o limanu mo jogiɗa ɗo ko limanu on koyo heɓo ko ya tabitu e makko ɓe tabita sa tabitali a wata nafude لا تكونوا إماء تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا ندعونا يوئوا بدبا وجماعة ندعونا يوئوا آدن سلبودو إماء kono imma ko hunde selbude ka junnitirɗa wo iliray ɗon kay nawra wo iliray ɗon neɗɗo wona noon julɗo wona noon wona yo wi'u
aaden no wonde e jama on wona min tun atti wadde wonago mi taw jama fof no wadde min kadi ala komi wawi ɓe mi waɗa julɗo waɗata ɗum ɓayno wona min fuɗɗi ɓayno wona enen fuɗɗi ɗum joni ko ni tawruɗen jama o joni e wata seedude e jama o ko jama on wondete ɗin haalaji ɗon gasataka diina sellataka diina ko jama on jokkiga on si tawi no yaadi e saria on koya jokkuɓe si tawi yaada e saria on koya dartoɓe wona hay wuri ya innu ɗum a tawaka hucci a fanka wona ya huccuya ha inna min omi tawatake nano inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athari muqtaduna ko felore addirano ka nder aya qur'ana feno qur'ana anno aru fel wonnoɓe wiide ɗum ɓen joni goni men tawri ɗum ɗo ko fina tawa ɗum ɗo gonina ni ɗum naɓɓata yimɓe yeeso jama yarata yeeso e hoore ɗum ɗo gasata ko ɓe hara si ɓe innama ko ɗum ɗo ɓe ala ndarude hande kadi hiɓe wakkilade sina ɗum nu ɓeɗo ɓe waɗatano jihaadi few saabu ko ɓe tawno kom hari ɗum tabiti kono ko ɗum ɗon ɓe wakkiliɓe darti si tawi kadi en wakkiloto haray ko on tigi be o immo o daro ko tawi hana kon o haɗa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bilma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hadith kadi wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman bima'na ko sutiɗen ɗo wona en gomɗi wondema ɗum ɗo ko goddori Allah ko ni Allah hoddiri ala ko wawɗen ɗum ɗo ko ni Allah jippiniri ɗum ɗo wona enen tun heɓi sifa ɗum ɗo muñoɗen ngol fof muññi kon accen ɗon ko ni Allah hoddiri ɗum ala ton ella on ko yo itte mo ɓe noon no mari laawol no ittira no woodi wawɗo ittirde junngo mum ngon no woodi wawɗo ittirde ɗengal mum ngal no woodi wawɗo ittirde añugol ngol ka ɓernde tawa ɗum ɗo welama o wonɗo añuɗo ɗum ɗo ka ɓernde o jokkata ɓen ɗon o sembintaɓe o yadata e maɓɓe andi ɓe heɓata doole si goɗɗo waɗi joni ko kelɗa jama on fof diri potti kemo o heɓata doole ɗo a yennali a piyali a waɗali junngo a waɗali ɗengal a pottiti ngol pottitagol ɓe wonɓe wadde piiji bonɗi ɗin ɗum ɗo nafay julɓe ɓe nafay diina kan nafay jama o kono si tawi goɗɗo no wadde ko boni himo sembinede himo mantede himo du'anede himo jarnede ka makko no heewi ñande o ñande andi hande kadi yiiɗo ɗum ɗo woyna ella o ala e mum kañum kadi no wawi ñemmide sifa ko oɗo woni wadde ko joni haɗa ɓe yimɓe ɓe daro ko ɗum waɗi nura sallallah sallam ɓe maaki ɗo ko hadis ɗo khayrun wa ahabbu ila llahi min almumini daif wa fi kullin khayr mo ɓe no mari moƴƴere ho nder ɗum hay mo wala wadde e won no mari moƴƴere kono wata won aaden jaasuɗo on won aaden kelɗo ɗon wata won aaden yahowo woni yahede ɗon kama wata won aaden jaɓowo won aaden jonnowo on alyadu lulya khayru min alyadi sufla alyadu lmu'tiya hiya alyadu lulya walyadu lakhiratu hiya alyadu sufla joni koye on tigi wakkilo tabita kañum goon ɗiɗɗiɗi darto ko fewndi kon tati eto no ɗum ɗon iwra andi ɗo si hunde waɗi go'o an ka tabutuka goonga mo jogiɗa on ha satta kin o boneɗa inna a wakkilaki a tawtali few saloɗa tawtude bone on tan mon ɗum immoɗa daroɗa no fino on ɗon iwra fino on ɗon bone iwra ɗon haray a woni aaden jon limanu aaden kadi battinowo e ka woni ɗon staynulaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki ɗo joni wahris ala ma yanfa'uka wakkilo wasta'in billah wakkilo immo daroɗa o ɓurɗo lowde ɗo ko oɗo wona yewtede ɓayru himo loyi yo wakkilo yo fawoye Allah woto sikku bonɗo on ko kanko tun Allah wallata ma jon doole toñowo on ko kanko tun Allah wallata o lowɗo o miskino so o wakkilike tun o fawike Allah Allah wallay
ko ɗum waɗi hadis o wi wahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ɓe maki ɗon wala ta'jas wota won aadi ronkuɗo amuɗo amin kino hula ko hulɓinaki ama wota jaɓu few wonɗo wadde ko boni on o fewtede inna heyka ɗum ɗo ko moƴƴa ɗum ɗo koko boni ni on tuma no inne joni a be acca tawi bone ma on lorrayme min ala jooɗade ha bone ma on lorrame mi inna la hawla wala quwata illa billah en fof ko e nder baton goto wonɗen feeno ɗon baton ono ko hakkunde maje ɗum ɓere ndiyan to mbaaru toon tonin toon hay nokku ɓadaki sen ƴettike ha goɗɗo tufi on baton ɗon hiɗen jooɗi e inni mo ɓe jokko haaju mum mo ɓe jokko haaju mum o tufi on baton ɗon en accimo o jokki haaju makko mo tufi on baton ɗon na kanko ɗum yoloto ko en fof yoloto hadis on ɗon nulaɗo sallallah sallam ma kifimo joni kono e hoore ko ko wonɗen wakkilade ɗo wona ye wonu bumɓe ɓe yiyata pahiɗuɓe ɓe nanata ma yimɓe ɓe anda ko honɗum hani wadde ma waɗa bone yeru makko bone on wona bone ittirte bone on ko ittire moƴƴere ko moƴƴi kon ɗum ɗo irte ɗum ɗo tute kono si tawi an wonɗo toñede on ari an kadi a fuɗɗike toñude haɗa woni toñoɓe ɗiɗo toñowo jano e toñowo tosoko si ɓeeɗo ɗiɗo nangoniri ko ɓurɗo doole o Allah wallata par ce que ɓe ɗiɗonoɓe toñude si tawi noon ko toñowo woni jano woni tosoko emo toñata woni jani wono tosoko ko on mo toñata ɗon Allah wallata mo toñata on ko on ɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala wi o wallay si tawi noon hay si o toñata tum hara o toñaka Allah wallema si o toñama noon ko ɗon noon Allah ɓurata mo wallude joni wona ɗo toñeyde on wata toñu wona ɗo toñede on wata o toñu siɓe yewtude ɗum ɗo mo ɓe men no andi ko honɗon fewndi an on ka ma'a ka galle ka golle wata toñu ɓeygure ma nden ka galle ka taraw wata ɓe toñu wata e wonu toñoɓe fanɗuɓe toñoɓe janduɓe ɓe moɗay ihris ala ma yanfa'uka naharu ko moƴƴi kon waɗa ɗum wasta'in billah fawoɗa e Allah wala ta'jaz wata runku wata hulu wata aamu wakkilo si ɗum ɗo woni ande Allah subhanahu wa ta'ala no marani on tigi goɗɗum ko o weltinirtamo laatinalngol mo faaleji makko ɗin timminalngol mo golleji ɗo immi waɗugol ɗin ɗo koye andu wondema neɗɗo saa'i o heɓi sattede hare o wela jogeede jogagol ngo no metti fi ko kanko ɗum wakkiloto jogo hoore makko kanko ɗum wakkiloto jogo hoore makko si o jogaaki hoore makko o lorray so o lorri ko e makko lorra martoyta ɗum waɗi no laaɗo no maaki e yewtina ɗum ko summaye ɗo laysa shadidu bisura walakinna shadida alladi yamliku nafsahu inda algadab wona wowɗo liɓude wiyete no dolni wona liɓowo on dolni wona on innete no ɓuri dolnude kaari mo nangi wo o liɓay mo nangodiri wo o liɓay mo on no dolni no laaɗo maaki wona oɗo wiyete dolnuɗo dolnuɗo ko wawɗo jogade hoore mum tuma o seytini jogoɗa hoore ma tuma seytinɗa yimɓe buy si ɓe seytini e sa'igo si ɓe yottade waɗuɗo ɓe on ɓe feƴƴintine e sa'igo si ɓe wawali yottade e waɗuɗo ɓe on e yottoyto e goɗɗo goo mo waɗaɓe on ɗon haare a wonti toñowo joni koya yotto waɗuɗoma on so a wawali wata jaggido e mo waɗalima on
haray ko ɗon wonete. Kadi neɗɗo si nde sattede ari wona yo ndaaru ha o tawa tigi tigi enen ɗum ɗo ala ko goɗɗo wawi yo ade muñño ko ni Allah hoddiri. waɗi nula sallallahu alaihi wasallam bini wala ta'jaz wata amu wata hulu wata ronku wakkilo. o waɗi nula sallallahu alaihi wasallam hari ɓe du'oto noon jeeya askaru sabahi wal masa min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. ɓe torotono Allah yo Allah danduɓe ɗiɗo al-ajzu wal kasal, ronkugol e ngaamelo. imma no hunde ronkande few yo Allah danduɓe ɗum, yo Allah nawninanɓe kala ko ɓe immani ɓe wawa. Kasal yo Allah danduɓe ɗum ngaamelo. Ndaaro ha tawa ɗum ɗo tigi tigi ene ɗum ɗo no satti yaade muñño ɗum ɗo yaade wakkiɗo gasata. ko ɗum yimɓe banu Israila ɓen heɓuno hari hiɓe jooɗi ɗon ko arre wo ɓe muñño ɗon ɓe soñji ɗum ha ko ɓayla annabi Moussa ɗo ari ɓoyni ɗum ɗo gasata. ɓe immi ɓe dari ko on tuma ɓe heɓi goɗɗum, ko on tuma ɓe wawi heɓde goɗɗum, ko on tuma ɓe wawi heɓde goɗɗum. kono hoore ɗum fof yano ha e saha goo tawi tigi kan tigi ɓe ƴiwi ɓawo makko. ñande ɓe hewtono lumboygol bahar on, ɓe yii bahar on yeeso ayɓe ɓen no ɓaawo ɓeyna ino a ukkima e honno kadi e halakuye bahar on no yeeso amen ɗo ayɓe ɓen no ɓaawo. inna la mudrakun oyni o oye kalla inna ma'i rabbi. hay fof so waɗata min miɗo wondi Allah nden ñande tawi ko kanko wondi Allah naaɓe fof par ce que kam ɗon haade ɓe gayni taƴaade ko ɓe inno inna la mudrakuna ɓe nanngay en feere o wala ɗo ɓe hiɗo ɓe o wi la kalla inna ma'i rabbi nden ñande ko ma nulaaɗo kamɓe ko makno la tahzan inna allaha ma'ana. kamɓe Aboubacry feere ɓe wonno kan fammere ko ɓi inna allaha ma'ana on ɗum hari ɓe ɗiɗo noon imanu no duuga. kono annabi Moussa tawi hewdi nokku goo tawi hannde kadi ko imanu makko o wala gollitirede. imanu ɓeeɗa on fof e honno ɓe tela wontiri nokku goo. kalla inna ma'i rabbi sayahdini. joni noon jama on ɓe ɓe arta ka nulaaɗo sallallahu alih w sallam makno inna allaha ma'ana la tahzan inna allaha ma'ana. joni enen kadi ɗo ɓe wonden e Allah, jaɓanen Allah yamiroje makko ɗen, wakkilo ɗen, suusen, rewen Allah hara en toñaade. min ko wonɗen toñude ɗo no mapinilan no hulɓinilan ɓuri ko wonɗen toñede ko wonɗen toñude kon enen no mapinilan no hulɓinilan ɓuri ko goɗɗo ko won toñuden kon. par ce que ko won toñude kon koye makko yiltoto. enen noon si en tooñi ko emen woni yiltade. ko ɗum ɗon mapinta en, ko ɗum ɗo hulɓini, ko ɗum ɗon etoɗen ha ɗum ɗo iwa hakkunde meɗen haɗa en wonani tooñoɓe e wonani lorroɓe, woni yimɓe yurmeteɓe, yimɓe nafo, yimɓe moɓoɓe. si en woniri noon Allah subhanahu wa ta'ala on o wallay en. ko julɓe ɓen fof mi woni wiide, wona oɗo ma oɗo, wona leñol mon yewtude, wonane ko julɓe ɓen fof mi woni wiide. ka yaruɗa wo hande julɓe ɓen anna Allah fof hiɓe soñji fof no fewti o hoore maɓɓe. marɗo finkari no ƴetti finkari ndin no warde, mo mala finkari noon lordiri no wawi lordude no. joni enen julɓe ɓen ka wonde wo ka wonɗe ɓe wonen hara hiɗen wondi e Allah subhanahu wa ta'ala. nulaɗo maaki wala ta'jaz wata en aamu, wata en ronku, wata en hulu. صل على محمد. Allah subhanahu wa ta'ala on yejjitata fi meɗen, o hawkata en, o bonnata yangiji men ɗin, kono ɓe rewen laawol hanagol rewede. ɓe wonen julɓe tigi, ɓe tabiten e hoore ɗum ɗon, ɓe accen ɗi piiji luttuɗiɗa fof wonen e hoorengol laawol ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe yejjitata fi meɗen. aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله تعالى. مسيب يلبى بين هلو الله نلا صلى الله عليه وسلم نماكي أو حديث دو تيجي ولا تعجز وناي الرمك وناي آمو ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا سهول ودي دياني جلالني hande kadi fermen dammugal ngal mon sembono jaka ko hunde kaari waɗeno de hande jaka ko hunde kaari no waɗeno andi ko ɓayde hunde kaari waɗaka ɓayde no hunde kaari waɗano kako hunde kaari ɗumannaki hunde kaari ɗumannaki ɗum ɗon on laawike feƴƴi yeehi lanni ɗum hadis woni yewtude ɗo joni ko feƴƴi ɗon accu feƴƴa joni noon daara ko woni arde ko uddita laawol a yani mi yani a feggi ko goɗɗo duñuma a honki koyngal ma worgiti ɗum ɗo fof nafata hande kadi wonɗo nafata ko ya immo ɓayro a yani ko fewndi kon joni ɓayro a yani tabiti a yani joni hande kadi wona landagol ko honɗo liɓuma ko ya immo ko ɗum ɗon fewndi ɓayro a yani immo sa immi ka darike on tuma ɗa wawi yeɓitade anda jaka ko ɗo mi feggino wattana hiila hande kadi siɗa yaade yeeso to hande kadi a ndaɗay ka rewata yawta ɗon ka tippata ɗon fiwata feggo saabu ko honɗum si woni jama woni fedde woni mofte sa e goo si musibaji goo ari ko yimɓe jooɗade ɓe sendaɗe wiyna ko kaari woni noon sabu hunde kaari ko kaari woni sabu hunde kaari ko kaari woni sabu hunde kaari ko kaari woni hunde kaari ko kaari en kaari en kaari en kaari en ɗum ɗon nulaaɗo inni hawko ɗum ɗo few wala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada o tawi ɗum few ko ɓeeɗo ko menen ko onon ko ɗum ɗo e yani gasi on tigi yani yo Allah hisigi walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al Allah hoddiri nde yanande ɗo mi yani mi huɓaali mi helali miɗo wawi immade miɗo wawi yahude joni ngal yanalɗo e yejjitingal yo Allah on feƴƴinkiji ɗin ndaren noon fi yeeso ettoɗa fi wata yanu sifa ngal yanal ɗo mi maana ko yanal wona wolede ka leydi kono wona ɗum tum faanda ko faanda neɗɗo no rewa e laawol o falja tawa ngol ɗo wona ngol ɗon o hannuno rewde joni noon wona yo felu hoore makko ko rewno ɗon ɗon nden ñande hari mo sikkudi ko ngal ɗon hewtinoyta ɓayde ngol hewtinali e law ala joni ko ɗaɓɓu laawol ngol feere goo no ara nden ɗon feere gollitire nde ronka nafude hande kadi on hay nango adduno felugol adduɓe nden feere ɗen ma gon miijo ɗon ɗum ɗon feƴƴi en anndi ɗum ɗon nafaali joni ɗaɓɓen feere goo si tawi ɗe pehe ɗo marsaji ƴetten pehe goo si ɗe golle ɗo marsaji ƴetten golle goo kala ko annduɗen ɗum e waɗi ɗoy ɗum ɗon en heɓaali battane mo faalano ɗen on wata en felu hoore men hannde kadi wata en felu addunoɓe pehe ɗen ɓen wata en felu waɗanoɓe golle ɗen ɓen fuɗɗito en yaare yeeso aduna on ko yeeso yaarete ko ɗum waɗi nula ɗo umbiri hadise me maaki fa inna law taftahu amala cheytan wigol tawno sindo a si wonano ɗum ɗon fof feƴƴi ko golle cheytane noon mi mana a faala yiltitorde ɓaawo sunnatullahi ta'ala on jaɓata yiltitoren ɓaawo jaɓata sunna on jaɓata hay hunde jaɓata yiltitorde ɓaawo suka wontata payɗum mawɗo wontata suka ɗum ɗo yimɓe suki ɗum ɗo wata yaarude yeeso ga yaarude ɓawre ɓayro ɗum ɗo wata yaarude ɓawre awa golle waɗanode ɓooyto maɗen tawde battinaali hande kadi wona ɗen ɗo wonɗen fullitade koye ɗaɓɓu golle goo battinede ɗen feƴƴe wona e jooɗo wullen
fi ko feƴƴuno ko hunde gaari ɗum ɗo kono wakkilare waɗino kono ɗum nafaali ɗum ɗo jooɗode wulle fiiɗin piiji ɗon kono jawɗi perdi ɗon honno ɗum ɗo fof feƴƴi joni wakkiɗo ɗen goɗɗum ɗo kay yaaretengol yeeso ngol ko ngol ɗon ɗaɓɓitoɗe joni noon koye on tigi wakkilo o fawo Allah wa ma lana alla natawakkala ala allahi wa qad hadana sublana wala nasbiranna ala ma adaytumuna wa ala allahi falyatawakkalil mutawakkilun ɗum no ko woɓɓe woni yewtude ɗum fewndinoɓe alhaali tawi ndeññande no satti tawi ndeññande no satti no wuli no muusi no metti tawi ndeññande ko ɗon ɓe fewndi ɓoyni joni noon ko hakka men fawo e Allah malana Allah no tawakkal Allah wa qad hadana subulana o holli min laawi ɗin ɗi men rewata ɗin wala nasbiranna ala ma adaytumuna min muñoto koko won ɗo men soñjude ɗo wa ala llahi falyatawakkal mutawakkilun joni laawi no woodi ɗin laawi ɗon go'o ko yen tabitu ɗiɗi woten jaɓan bonɗo on bone makko tati ko yen immodara ɗen no bone on iwra nayi enen wonayi wonu bonɓe enen kadi joni noon ngolɗon ɗon no juudi iwata woɗu bonɗo wota won toñowo ɗum no janɗi no yaaji ko ɓe heɓɓitoɗen hoore men heɓɓitoɗen ɓeygureji men ɗin si tawi ɗo joni goɗɗo felli goɗɗo on ɗo waalide o mayima o barmi goɗɗo yeehi jatti goɗɗo téléphone makko ma o yeehi o jatti motoru makko ɓeɗo ɗiɗo noon ko Allah ɓe fota ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe tooñu arɗo hulɓini goɗɗo hulɓinirimo laɓi ma hulɓinirimo hayre ma hulɓinirimo goɗɗo ko ƴetti ko woni kon ko jiifa makko ko aden tooñuɗo joni wote wonu ɓenɗo wote wonu ɓenɗon daroɗen fii no heɓiren doole e cembe fii wonɗo lorrude on wonɗo lorrude on wona an wona min wona goto ko wonɗo lorrude wonɗo wiide hay goto fembaka ɗo hay goto yonnaka inde ko kaari ko wonɗo wadde ko lorrata jama on ko tooñeɗen kon ɗo wona wiide jonno an waɗa jeeyo e tewnoɓe si en wakkilike en ɓadike Allah subhanahu wa taala en daari siira nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam en wuuririno ɓen ɗo wuurino hayso en fotataka darajaji en fotataka wakkilare en fotataka laaɓal kono e hiɗen jokki ngal laawol ɗon Allah subhanahu wa taala omo faabol on anndi Allah on haray mo mari yimɓe kelɗuɓe nokkiri ɗin fof woɓɓe no kelɗiri honto ka gandal woɓɓe no kelɗiri ka jawdi woɓɓe no kelɗiri ka jaahu maɓɓe hiɓe accana hiɓe nanana hiɓe heɗa woɓɓe no kelɗiri ka ɓanndu golle ɗe ɓe nangi woɓe gayneɗe kelɗuɓe ɓen ka gandal no ɗuuɗi moƴƴa kelɗuɓe ɓen ka jawdi no ɗuuɗi kelɗuɓe ɓen ka laamu no ɗuuɗi kelɗuɓe ɓen ka jaahu no ɗuuɗi kelɗuɓe ɓen ka ɓanndu no ɗuuɗi ɓeeɗo fof si ɓe hawtitoyi hayso goɗɗe maɓɓe maraɗi fof kono ɓayri ɗi fof ɗi heɓike Allah hokkoreɓe ko ɓe faala ko kono wawata hara ɗeɗo cenɗe ɗo fof no mankira ɗeɗo cenɗe fof no manki innen noon sonine wona aya omo woni wonno wiyetelan yewtude fi muɗum ko jooɗotoɓe janga aya on ɓen ɓe anda fi ka aya on jippi ɗon ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tuminu billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha haka aya lanni ɗum ko be immo ɗon waɗon jihadi on gotum e piiji ɗiɗi heɓon aljanna on maayon heɓon aljanna on ma ɗon heɓon polgal ngal ko aduna ɗon joni noon ɗiɗo ɗiɗi noon ko si jihadi on waɗi goɗɗo heɓata polgal himo waali ka suudu nasrum minallahi on ko ba'dal jihad yani ko si jihadi on waɗama si nasru on heɓo in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum haɗa julɓe ɓen ko julɓe wona yewtede wona leñol wona qabila wona gorol wona ɓeygure ko julɓe ɓe wona yewtede julɓe ɓe yoɓe wakkilo ɓe heɓa doole e nulaɗo sallllahu alih w sallam maaki ɗo ɗen
قوة الإيمان، ثبات على الإيمان، توكل على الله، فيوا بنوندا بنفع هذا بلورالي ولتكم الله سبحانه وتعالى وفاقته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي كلمه الدين واجعل بين قلوب المؤمنين واذل الشرك والمشركين. اللهم وانفعنا بالايات والذكر الحكيم. اللهم اعزنا في وطننا، اللهم اعزنا في وطننا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعزنا بدولة كريمة يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك، واجعلنا من الذين يأمرون بالمنكر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.